खुरुमजरी ISTV की पाव यंगबिरबा पुनमपु तारान ओक्सरी औजि अहनबदा मरुबा पाव इम्फाल मनुंगदा गाड़ी सिनबगी सांग हेंगलिबा सि कोगननबा सरकारना मपालंगी फार्म सिंग तानरी हाइना वर्क्स मिनिस्टरना फोंगदोखरे लमदम अमगी साखोट पाइबसी लमदमदुगी कल्चर न ताई हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगना फोंगदोखरे अमसुंग प्रजासिना पुलिस ता थाजब मांगलिबसी हंजिलनबा होनरी हाइना DGP MK दासना फोंगदोखरे हौजिक मपुंग पाव वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सागलिबा मिनी सेक्रेटरीट की फिबम यंगसिनख्रे लावलिबा नबे मथादा मिनी सेक्रेटरीट असि संगानबगी पांडम थमली हाइना रतन कुमार फोंगदोखरे ngasi yengsin basarpa aduda mechanical and electrical की chief engineer M Thaimon amasung PWD की additional chief engineer CIS Tiken Susaruyaki mini secretariat asida district level officer की office mari transit hostel double room DC bungalow security की barrack amasung multi purpose hall ama yauri Minister na makatan hai ki bada mini secretariat asig apunba senfam asi crore 35 lakh amane senfam sing asina bapung fana loishina na bahot na bada award pa laibana crore manga hapna na ba si minister ga tanari lesngani tarukta sanction tawrabaso wa order anirak thokna pi hibana project asi loishin bada thinda kibani singi district sing sariba mini secretariat sing ayamana sanga khre wa loriba sandilama sung sarsampur gi mini secretariat asi atuba matamda loishinduna sangaragani haiki si loisin bada engineers in si around about 5 crores muki maya hai ta chai sang do lai additional loi masi ji han gi magi pirak pa amount sanction amount si di loi di loi ro kan masi additional fund kara require koi ko masi ma koi pi na ba tawri aduga masi yam thuna koi loisin laga इम्फाल मनुंगदा गाड़ी सिनबगी सांग हेंगलिबसी कोगननबा सरकार असिना मफालमगी फार्म सिंग कौदुना तानरी इम्फाल की अकोइबदा लैरिबा MLA सिंग याउना मीटिंग पांगथोक्तुना खनबा लैख्रे इम्फाल की अकोइबदा लैरिबा बाईपास लंबी सिंग सेमगतुना सथोक ससिन तौबदा नुंगाइनबा होनरी लंबी सिंग सेम लोइसिनबसु याउरे मांगना मखा ताना फोंगदोकिबदा इम्फाल मनुंगदा पार्किंग एरिया पीरिबासी ऑथोरिटी यामनि यामी मसी अपुनबा बॉडी अमा ओरिबा यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी ना अथवा मतमदा यंगसिंदुना तुंग कोइना सनबा याबा पॉलिसी अमा सेमननबा होनरगनी हाइखी department के feedback कर लो once transport policy जी मसी किसी कोई लेकर करना दे मधु implement तो करना उसी के हाइट बा या हाफसार को ना को पंपी का पिरम बा कॉलम बा मधु मूवमेंट तो भी चेक तो policy जी ना पूरा अकोई ना नहाना हाकी के वो ना लो ना तो decision ना लो ना तो मधु policy वो ना लागा अदो transport policy मधु दूसरा लो तो चलन करना उसी के जो कोई solve तो करना मतलब ना अदो वो कोई खुद के हेड solve तो बुद्धि ना कोई मतलब चंगी ना कोई ना accumulated कोई ना लाग नहीं ना लमदम अमगी साखोट पाइबसे लमदमदुगी कल्चर न ताई हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना हाइख्रे गुलाबी नट संकीर्तन एकादमी न सिंधुना जेम हॉल द पांगथोकिबा कुल्लक सुबा गुरु कीर्तन सेवा थौरमदा चीफ गेस्ट ओइकिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर न वाफमसी फोंगदोकिबनी थौरम मदुदा आर्ट एंड कल्चर के कमिश्नर डॉक्टर RK निमाई डायरेक्टर डॉक्टर के सोविता स्टेट कला एकादमी इम्फाल के सेक्रेटरी SBDSO सरमसो सरयाकी लैखिद्रब गुरु सिंह मफमदा लैसु कतुना इकाई कुनबसु उठकी एकादमी के नौना हांगदोकपा वेबसाइट अमसो चीफ गेस्ट ना लॉन्च तौकी तोंगान तोंगान बा कलाद लैवाक न सखंगलबा गुरु हुमुद्रा मंगादा मना फिदन इकाई खुनकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर न मतम अमदा mainland Indiana Manipur kadaida leibagi haiduna hangdana singa sidi lamdam asigi culture amasung sana khonabana India da khaktanatana malem da sakta khre lamdam asi art and culture gisu powerhouse amani oire masi punamag lamdam asigi ahal lamana amasung sanari singna mangda singkat lamadagine अखोइना अखोइगे कल्चर सिबु साखोनना होना बाइबसे अखोइगे तौफोद्रबा थौदांगने लमदम असिगे हल्लमन सिंग अखोइगे पुकैनी अहल्लमन सिंग असिना लमदम असिबु अवामो थाकता पोकट पिरमनी मखोइबा अखोइना काउफम थोकते हाइखी मणिपुर असि जुमनिगे भारतके तकराना माले पुनमक मणिपुर वॉइस हाइस व्हाट्स ऑल अबाउट हाइ पुनमक कोई सीधा सीएसी अमन कोई मैं पूछते किसी कल्चर हेरिटेज अमन है लग्जरी नमस्कार साहिबा बुला से
mi pun tak masih satu lain se mi pun kalau ini masih tu ini dalam kita na aku pun Sahi kayagi mamangdagi Manipuri Praja Singna Police Thazaba Manglibasi Hanjilaner Bahonari Haina DGP MK Das na Fungdokre. Mangna DGP Oringi Manung Asida Angama Thakta Praja Singna Police Thazaba Tamna Bahonabana Maruiba Pandamni Haina ISTV News ka Akanana Unaba Amada Fongdokre. Police Haibasi Sarkargi Visible Armni Praja Singamadi Police Marakta Thazaba Watpana Wakala na Kanai, policing Asoiba Kaya Ledabasu, Sumtokna Bahonari, Praja Singna Thazanaba, Tongan Bakong Kaya, locally Haraduna, Karigoma case Amalabada, Yam Natuna, investigation Tawan Mamasong, Matam Kuinamsin and the Tamakes Kaya, Loshina Bakana Honari, Lunana, Tongan Ba, Kansan, investigating officers in the so Pautak Pikre, Fongdoki. Loinana, Makoy Matamatang from Fang Tokana, Police get a boxing, Komang South and the Honari, Majdasu, Prasasing support Sanghaina, DGP MK Dasna, Fongdoraki. As a visible arm of the government, as some entity or some body in which the public can repose faith. So my effort is for restoring confidence of the public in the police. Speedy investigation, charge sheeting of cases. If all these things is done, then the confidence of the people is there. It is better to deal with these type of elements in a professional manner. How do we achieve this thing? This is by in-house training, by reorientation, by discussing amongst ourselves that this was how it happened. Then in the next time it can be a little more refined. So I am trying to hold even periodical meetings. I am also calling the investigating officers and interacting with them, going through their record of how they have done the investigation or are doing the investigation. Sagolbal Kamnam Bazada Laiba, ITI principal Sindokadabani Haiba Davida, Masidagi Hauna, Mairu Singna, class boycott Tawakaluna, office Solons in Cray. ITI Students Union Finance Secretary, Tekena Fongdorapada, Sahikaya, ITI principal Uriba, P. Ravindrona, Mairu Sing Sako Taurangi Tabakaya, Paikatana Lakli. Sahi Kudingi, study to Salamadusu, Magna Tausadabadagi, study to Sakidaba, Masingyam Haiki. ITI Ladiba, infrastructure singase, Matamga, Junadrabangakta Oire, Yamna Maru Oiriba, Institute Asida, Matamga Sunaba, Kusukulai Sing, Tamdabana, Madam Oiduna, Mairu Singda, Awabakaya, Mayuk Nahale. ITI Ladiba, Hostel Asisu, Yangs Midabana, hiding a late and a film Sokle. Mairu Sing a Pendabakaya, Kangan Krabasu, Principal na, Tabak Amata Paikalaktabadagi, Mairu Singna, Kongzangasi, Sangselapane, Principal Sindri Paba, Bakal Makakaya Kongzang, Sangsingigani, Haiki. Maram kaya dah hambirak ta bang asi bawa dah. Asi maram memang si orang koi mamang deh lagi kira, koi trade memang lagi kira, si equipment memang matik sana bibirak ta bang, koi komputer dah kopa, koi lagi memang si mamang war memang ki poceng atau ena hambirak, koi technical institute si cidarang na masa uisin maram orang koi principal si cindoga, anu principal thabir amatam dah koi technical institute se, kawan pami. Saidabama Mihata Senabami Homasi set up quarter labor, Session Just Manipur East, Guneso Saramaki quarter photograph, Makoi Singadudi, Catrimium Bizu, Elias, Helendro, Saikunipan, Apopa, Catrimium Ivoso, Ilbung Tongkong, Taudam, Zivon, Sahi Kuntared, Apopa Taudam, Toiba, Ilbung, Masa, Mayaleka Yamasong, Toism, Thesis, Elias, James, Sahi Kuntared, Apopa Zugindro, Tamal Kong, Savaleka Dagene. Makoi Humangasi, Sas Yangi Namak Court, Purakibani, Adam Oinamag, Toism Zemski, Ukilak Tabadagi, hearing Satagidre. Lagliv October Tang Contra the Oina, hearing Satanaba left cray. Kariguma Lagliv October Tang Contra Asitasu, Zemski Ukil Putopangam Nabatarabadi, Sarkan Ukilama, Zemski Damak Potolagani Hairi. Amarumda, Makoyum Court Potokre Hybatavada, Masing Yamla Munupisina, Court Tamna, Tomzilaki, Miamna, Court Ki Mamang the Naidun Leringada, Police Namakoyum, Court Ki Maninglomda, Potolaga Satki, Tawong Adubu, Nupisina Penda Badagi, Court Irang Hoki.
Police na fagalakpa lufa lak mga rongi kaini amasung talab na sing mapolam sing ngasi food safety gi music da kusin nakre ngarang Imphal West District Commando Bazaar Unit amasung City Police ki apun matim amana pauna vazagi masajid road tagi hariba polam sing ngasi fagalaki bani loinena sianaba nan Manipuri mapa namasu fagat ki polam sing adugi manungda kaini carton box yangkai talaf rajnigandha sing ba yamnaba packet sing yauri ngasi food safety gi designated officer oibatanatana Imphal West ki medical officer oiribi Dr. Bimola Kumarina Singba Kango de Kusenakibani City Police ke second OCP Palmi Sung na Fongdo Kibada Food Safety and Standard Act lisungani taro ki makada hariba polam singasi ngarang fagat kibani makata na drive sa tagikani haina mahana makata na Fongdo ki 2,08,800 Raza tobacco around 9,900 around approximately around 4,91,036 around portso yo mise mapan pagale College sing election asida mahiru singna niyom sumna pamdaba thodok thogandana santi ba mawngda mikhal pangthok nanaba all Manipur students guardians organization na thadoropa serul amana appeal tawrakli BJP Manipur Pradesh na senduna numit humni sa tagadaba state level political training camp ama nitai pat sitekta laiba party as office ta ngasidagi haukre Manipur gi oiramba kabo tamfak Myanmar de pitokibagi maram miyam da khangan fam thoi haina BJP State Vision Document Committee gi ko chairman Dr. R.K. Ranjana training camp asigi session da fongdokre nongtel gi session da BJP National Organization Secretary Ram Piari Pandey ex-MLA M. Vorod Wangangloi S. Tekendra State Secretary Indira Oinam Singbasu Saruyaki Milana Lola Masung Mayek Saukot Nanaba Engine Banba Gari Singing Nama Pleta Mitai Mayek Natabagi Tabak Yamna Kana Satari Nasiso ZM Hol Mamang the Kamliba Magic Ven Sing the Nabataki Makata Natai Pana Sing the Su Left na Maitai Mayekna Gari number Sing Tabagi Tabak Sataki Gani Hari Amaronda Vienna Hoarding backdrop case memo letterhead signboard urep yung tamana singmada metai mayekna chaungna tharamdaba singi matakta yengsin bahauri hairi Tana makata na pai mayekna lamdam sida kumsin singoki phaw kongje si changsin himni ai bo apam se pai lamdam sida sidanari ba piali ba gari oner mapu kutimangna mayek si thana na ba lana tangja leba samate pangti Apang mapolam sing season aduna science skill learning process ta arrive mongda tapi tamina bagi matangda numit umisa tagadaba state level science workshop mamanga sudagi Manipur press lapta haudokre masting na sindana training workshop haudopiki thoram aduda masteki director TS Surendranath amasong science and technology ki assistant secretary KS Ragomani su saruyaki thoram aduda tongan school kaya dagi lakpa oza sing su saruyaki resource person oina mapalam dagi lakpa Niripen Sakriana Arrive among the science ki experiment kaya tauba yai haina demonstration tauki Surendranath na fongdo ki bada hauziki matamda science ki thaudang sawi science and technology ki maru oiba singasi sakangduna Bharat Sarkarna policy sema madi tongan ba subject singi numit palun taunari fongdo ki Case Ragumani na makata na duna state school level da lairiba mairu singi science subject po hena sakhot anana ba asigumba kongtang asi lakutpane science nambada sel yamna sangi adubu asigumba training panglaba mi singdadi yama laina sel sangandana takpi tambiba yaragani loinana science amadi masigi maruiba kayagi matangdasu mahakna makata na sugaina fongdoki available raw materials mayam sigi mating sinaraga science ki learning process yam live simplified way mada puthoknaba onabani ada masda live target groups the school ki teachers science teachers the teachers from the school they will learn this and in turn again they will go to their respective schools and impart the same knowledge to their students basically aduni Navat ki makada sanura microfilm Manipurna financial literacy awareness ki ahum suba face unangasi pasoi part to the labor Manihar Bamon Mandopta Pangtokre Tarumaduda ICM director Dr. K.I. Maite sanura microfilm Manipur ki W Bimalata amasung atai official kayaso saruyaki hairi Amu Alumni Association Manipur Muslim Porompa Sinduna Lake Hyderabad Sa Said Ahmad ki Sama Futratruk Suba Mapokomon Tauranga Mailena Ani Suba Sa Said Degatorum Lilong Hauribi
College ki conference hall na pangthokre thorom maduda Manipur Police Department gi Sub Inspector Riasuddin DM College ki Economics Department ki Head Oiriba M Hakim Islamic Quarterly Mangalgi Editor Muhammad Salatu Rahman amasung atai Muslim gi masak naiba miyakana saruyaki Tharong mari lenana Corel Draw International Design Contents ki Animation Technology da ani suba position fanglaba Muhammad Faisal Raja UPSC na lauba Indian Geologist exam da mai paklaba Muhammad Alibur Rahman Wazagi lamda Governor Award fanglabi Nurjahan Begum amasung Disabled Weraba World Cup Fencing Championship da India gi mot sinduna sanaba yawgadaba Muhammad Bia Ria Sesamda silalang bising mai kaidagi memento piduna puning thawgutki Wangang kiba singna fongdona kibada Muslim singbu awangba thakta thamlamba masung mai masing tamanaba hotnaramba sa side asi hauziki mirolna ningsing phamthoi mahangna toroma thabak tharom kaya tungni mirolna kaufam thokte state asi leiminariba jati singa amata oina honaminaduna lamdamasi sakhot mai kaida purak minarasi haibu wafam singsu fongdona ki aikoi 1991 to the day emission se aligar Muslim University da yang ngairami haujiki competition yang wangke mi ama ani bauda exam dra tharga pass to ngande aduna maram oiduna tangai phadada asikumar start tawraga aikoi gi reservation CPU kholu haibudo aikoi tangai bdan tawdaba yadrabani Porampad ayang pali crossing dagina Khurai Sajolaikai Khurai Laiwangma amasung Hatami nithongda leiriba zonal reservoir singda hakthengnana ising piriba man pipe tagi ayana yadaba mongda ising connection marat loks lobana maram oiduna reservoir singda Europam thokpa ising sang Europam ngamdabana miyamda ising sang naina PhD ne piba ngamdri hairi man pipe tagi loksiliba ayana yadaba connection punamak October 13 dagi dipamena police ki matenga lonena kakpa hauragani masida Mailaba Club amasung miyam punamakna mateng pangbinaba PHCT Manipur gi Maintenance Division gi Executive Engineer na khangalakli Hayeng pangthokadoriba mera hau songmada saru yagadaba singburoi tamburoi singasi sana konungda thongba haunakre makhoibu ningthau laisema sana zawbana taramna okre Mera hau songma thausiluk ke kanbena M Suramanina Manipugi Mahurul dagi pangthoktuna lakliba singmitami anigi nungsi sanaba punna saru yaminaba kumai mera hau songmada singmi silnau singna saru yabagi sam khangin hengalakpa asina matam khara singmitami anigi marakta thapnaba mana leramba adu hena nungsindarakle haibadu mayek sena takle haina fongdoki Malamdam sidai khunda minariba purukanglu khudingmakki common customary festival ama oiriba Ekoi mera hausongba haiba thoramse masi mapung phan nanabagi damakta miyamna ngasiti ekoi gi hojiki laiba situation Manipur gi law and order gi aduga Manipur gi oiragliba phibam sidaida mera hausongba se kayam yamna important way gi haibase mi khuding makki ekoi gi lamdam sida leiriba hurukanglu khuding makki thamoida fil tawbirak paduni haidana ai mera hausongba thosil lukki convener ama waina nungai jaba aduga CPI gi lusingba lamzibu kawi somong kawi khunjaw da leiba masagi mayumda anaba man lekhidre masagi sahi humudra taruk sukhre man lekhidabada Manipur State Council CPI na awaba fundokre lekhidra lusingba se lamlai local council gi secretary tamanirak oirami state council gi su matam sangna member oirami hairi Hauzik Lai Harau bada Tenggariba Kudong Sadaba Sing Lai Harau Pong Akoibada Yun Fam Sing Marang Kairakpa Lai Rogi Tangkul Nurabigi Fizet Tamasung Tauramda Mana Pamba Tarotliba Masung Ahuba Sound System Kaya Sizindarakpa Kayagi Matangda Umang Lai Kanba Apunba Lufna Akan Mamiyeng Tamduna Karita Wiyabagi Haibadu Tabok Paikat Nanaba Lakliba Tang Kuntarukta Lamyan Masanglenda Merami Fam Pangtok Naba Sem Sakre Infal East ki manung sanba yambe mamasung nongbramda paikhatliba rice seed production program farmers feast degi kongsata tamfa fau thariba lofam sena satuna kaugi extension education gi director Dr. M Premjana satuna yengsin khre kongsat aduda kaugi Dr. Nandini Devi Dr.
Ravindra Singh amasung lamdam adongi farmer kaya susar yaki kongsat aduga mari lenana mifam amasu nongbramda pangthoki Dr. Nandini amadi Ravindra na haikibada laumi kayana thawai yauna lofam kayabu sathok laina puthokna akanba thabak paikatliba asi afabo khongthang ne haiki kauna paikatliba rice seed production asi mai pakpo oire haiki Dr. M Premjit na Manipur lairiba laumi isnau sing sakoliba matamdada sinjak tami pal tangdaba lamdam oiba ngani masida kauna pangba yaba mateng pangani haiki Tamdalo de baram ekoli yebati lamdam shi nombram ki lam isu inosin shi thawai yoga hai thawai yoga de hai shi nasi fil de shi na shakin asai ga koi news ki media ki mayam na shakin mayam sarada log bai tara natra tuega koi yemura bani shi lokam shi de Manipur ki oi pro competition da yoga bani na mashi koi thawai yoga de lam isu inosin haite hai ba ya oi adana 그런데 그 샹나 테네시 하듯이 탐들어간데 호타르는데 그런 거들막 샹에서 흔들어도 말한데 아이고 아세모 마루티 농랑게 그 이론이스 노니 하듯이 탐들어가면 되는 거죠. Singzamai Waikom Lekaidagi Lekidrabi Sanabam Zosinami Sigi Matangda Miat Pasing Potokotabani Haiduna Kawa Lamdai Vungda Lamdam Madongi Mera Paibi Imaibil Sinawakan Bifam Satakre Tongan Bayanin the Warul Sing Plekats in the Iki Saruyaki Binupi Amana Fongdor Kibada Zosina Masa Matomda Sijabanate Kanagomami Karana Mahapo Harpo Igani Masida May never sing na Akamami and Sangduna Miat Pasing Potoknaba Honagadabani Haiki. Rashtriya Maidhamik Shiksha Abhiyan RMSA Thawal District Sinduna Namit Humni Subna Sathagadaba District Level Book Fair Cum Essay Debate Amasong Quiz Competition Lamding High School Wangjingda DC Thawal Tiranjin Haudokre Thoram Masida Nehru Yuva Kendra Thawal District Ki Yit Coordinator Y Laxman Amasong ZDO Thawal Case Amuvasu Saruyaki Book Fair Sida Stol Nipana Saruyari Mobile phone Taudana Nupi Angangda Karan Taramba Nan Manipuri Ama Friends na Fagatuna Matunda Taudanaba Pautak Pikre Taudokasi the Senate Bami Adudi Bengal Dagi Langjing the House of Labor Noel Pal Sai Contranito Apopa Sukuma Bosni Friends ki office the Pangtopa Pawing from Amada Asamgi Druvidagi Uripo Gofalji Directagi Manzu Sarkana Fongdokibada Noel Palasi Uripok Tamakoiga Yumtangnana Ledingaida Manau Pagumba ni haina yamaluna sana naksinabagi khudong chaba loduna aran mamiyeng yengba hauraki fonda tha mari mangarongi mamangda maki masanupi sing yauna pulap lawani haina karem narakpadagi friends the wakat pani haiki friends ki president zadumanina lamdamasi nan manipuri singi masing ka hena wangkhalakpana crime kaya thoraknabagi maram oire mitop singi matangda miyeng sangaudrabadi zati asi mutkhiba yabagi akiba lei haina fongdoki aikoina ngasi Siek kau tu targadi, aku itu ni miruan sinda, aku nak pilih model apa yang kan saya, aku coba pilih saya masih boleh. Mungkin kita aku mungkin apa tahu ni, tiba-tiba pilih mungkin tahu ni, aku ini asam dah distrik aku mama paling aku itu sing pilih sing pakai ni lah, ibu kau mengkari, ibu dengan jini dia mah itu mengkari dia, aku kan tengok malam ni. Majority kiri vote hai bani mapane lai bani top singena landam jida shalani missing hengalani ado vote research shalani vote bani vote kar vote pen wajo ko thimo ma masi India ni sana pasang matuni na lamdam da vote research chalaba ado ga mam saung na vote ko ya ku ya pi ado no mo jana ki ni pasana wa ko ni lagan vote ko ado na kui ro so na wait Media da MSF Lilong Branch Amasong Thawal District Committee ke President Anigi Matakta Sirakhiba Maral Singadu MSF ka Mari Amatalena de Haina Thawal District Committee ke Publicity Secretary ki Zero Laman Sangdurakli MSF Lilong Local Laite Amaromda MSF Lilong Branch ke President MD Azmi Hussein Kawi MD Avokhan Kauba Mi Amata Laiti Hairi
Tangkhamdagi nupi masa ama ref tawbada senaba laikai asimaktagi Laisram Joy Kumagi mathakta ain gi oiba sabsaba thabuk lakhotuna serak pibinaba thodok asiga marilena semkhiba JSina Deputy Chief Minister gi puning sangsankre lakliba tang 18 fawbagi manungda asuma puthokpinaba dawi tawri Hayeng college in the Pang Tokadori Mikalasi, Santi Oina, Inga Tapna, Toganindava Todo, Watok Sing Toktana, Pang Tokpinaba, Mikal Asika Marilena, Same Kiba, Mai Luptaruki, Same Kiba monitoring cell na Apil Tauri. Selgi Convener LC Santosna, Toropasirul Amada, election Marilena, lighting it Tarungi Damag, Sanaban Singba, Matau Tarabaso, Imumanungi Mir Sing Kaktamak, Loina Bio. Election Namita, College Koleski, Get a Sing Bamapam Singda, Seminar Singba Kanduna, Mairu Sing Punbiganu, College Singda, lighting a poem sing Tamlabaso, I hear a photo on a sing Batambayaroi. How keep a mamang say any da Sanakibanium Kudimak, Handaki election Asidasu, Senagani. How's the Fabada election code of conduct Kaibadagi, candidate Kaya withdraw Tahon Kre, Kaya Ama, reject Satkadra, Salwidra Haiba, Kangdriba Kias Kaya, monitoring sale lady. Casing a Sigi, Sapsavi hearing, Loya Matunda, election Lorabaso, reject Sadangani. Reject our candidate Ama, withdraw Tobagi Daita, candidate Adobo Potoliba, students Organization Singna, Logudabani, monitoring Selna, Mairu Sing Wakat Loxenberg Matam, Haying October, Taranipangi, Nuntil Pumanga Faw Oigani. Monitoring Sel Local Libatabok Tarum Singda, Punamagna, Cooperation PB Hairi. Sarkana Semi the Badagi, October Tara Mangadagi Tingluba, Sabam Lekai, Ahongai, Zenims Lambi, Lanai Oina, Laklibonamizing Fabagi Manunga, Same Nanaba, Waref Lokre. Ngasi Ahongai Lekaida, Miyangi Mama, Pang Toktona, Matam Queen Sarkana Semi than Lereba, Lambi Asi, Matau Karam the same Gadagi Haiba, Kanan Mifam Aduda O Henry, Vavina Diagnostic Center Managing Director, Dr. Davli, IMC Watnaba Kunitoy Councillor, Lun Kipzen, Councillor L. Bijisu. Saruyaki, Mifamasina, O Henry Amasong, Dr. Davlina, Daita Lauduna, Lanai Contractor Amagna, Lambiasi, Semzinanaba, Yanakre. Hearing impaired Dagingana identification ga intervention gi marui bahibasida namitini satagadaba workshop mama Infal Hotel Hogre. Ali Yava Zhang National Institute for Hearing Handicap Bhubaneswar gi Makhada Rehabilitation Center for Hearing Impaired Manipuri Sinba workshop ase hautopaki thoramda Principal Secretary Social Welfare Barun Mitra Minister Oiramba Ais Buvon Dr. L. Khomdonsu Saruyaki Dr. Khomdona Aikoina Tavagi Sakti Hantarapa Matamda Masibunganna Kangaurabadi Ngaktopa Ngamagi Sangwangi Hiram Masida May never sing na Parks and Miambu Vapta Halabadi Na Tabagi Sang Hantarpadagi Ngaktopa Sound Mating Oigani Haiki. Radio through the television through the ITV through the cover through the all possible mass media Shumani through the Toroga Haiva mass sensitization Toroga Adorga Equal programs showing and successfully. Sanginata Academy New Delhi Mating Alunena Theatre Center Manipuna Statkala Academic Puna MD Holder Satarakiba Creative Writers Singi Nipumari Suba Short Play Competition Solution Cre Ngasi Arubanamita Basikong Dramatic Unengi Devaki Amasung Sangit Kala Sangam Kuraigi Kuyon Sagai Mankiba Play Any Utkre Competition Asigi Manamatum Sing October Kunmatoida MD Holder Pangtokadaba Manipur Theatre Numita Yantokani Hairi Film Division Putopa Arigam Siam Saramagi National Award Fankraba Documentary Film Manipuri Poni Gawada November Kundaki Kuntra Faba Pangtokodoriba International Film Festival of Indiagi Indian Panorama Kangupta Unanaba Kalakle Hauzik Makataba Paulak Trinida Sanabagi Pau Ngasik Sanabagi Pauda, Delhi Sathariba under 17 girls Subato Mukherjee final match da Manipur Haryana bo Panjal Tarukom the Mighty Piduna winner Vangam Kre. Final match da team Animagna normal time da Panjal Amam Sanadun Drosatke match Asigi winner Gidamak Tribe Rekna decide Taukiba da Manipur bu represent Tauriba Radha Mandop Sankrita Mahavidyalaya Nambolna Haryana bo represent Tauriba Haryana Government High Secondary School Panjal Mangahum the Mighty Piduna score Tauduna Panjal Taruk by the Toikibani Panbayai Manipugitimna under 17 girls Subato Mukherjee winner Oibasi Hantaki Asiga Anirak Sure Kumuksang Zoe Kishan sponsor Tauraga
Amphana Cinema Park Angzim Satariba, Nipalak Suba, Manipur State Leking as Sanakiba Ahama Metsta, ZFC Susam Puramasong KSC Nambulel, Panjalam Sanatan Rosat Cray, ZFC Panjalado, Linsiang Haukifna, Mets Aduge, Minute Kunipan Sapamatam the Sanmangam Kibane, Amaromda, KSC Panjal Aduna, Mun Kosingna, Mets Adugi, Minute Humudra Sapamatamda, Sanduna. Equalized Tobangam Ki, Aniswa Metsta, Manipur Police Sports Club, Amasum, M. Kabambo, Panjalam Sanatan Drosat Kre, Manipur Police Sports Club Ki, Panjal Adu, M. Somo Sandrana, Metsadugi, Minute Kuntra Sanapa Matanusan Ki, M. Na first half da Panjal Handok Naba, Kana, Honaki Adubo, Panjal Handopangam Kide, second half ki, Minute Home Fusan Lapa Matamda, M. Gi, M. Sankarna, Panjal Ama Sansinduna, Mananasaki. Hausi Fabada ZFC point Mapan Pamangam Crab KSC na point Ahum Manipur Police Sports Clubs so point Mapan M Kabam point Taramatoy Aduga SSU Samina point Taramani Fangduna Punamaki Mangzil Tana Chatley Tangwaybangi Lajining Tau Salina Satariba Waikom Gamini Memorial Likam Knockout Kang Tournament Ki Ngasi Sanaki Bametsta Kai Samthong Kendra Ena Thongju Kendra Bibu Panjal Kumapan Tratok the Toykre Haying Sawal Kendra Amasong Tangwayban Kendra B Anina Sandaragane Nagaland Satariba Senior National Sabaktakraw Championship ta Manipur Nupamas Nupi team Animak eventa winner Oikre Nupagi final match ta Manipurna Delibu Rego Anisinoda Toiduna winner Bangam Kibani Nupi final match ta su Manipur Nagaland bu Rego Anisinoda Toiduna Nupi team event su Manipurna winner Bangam Kre Sursampur dengan sidagi terani palak suba MC Tamani Memorial Winners Cup haudokre amfana sinduna Sursampur gi PT ground dengan sidagi hauriba tournament asida klasa kainona LSC Sursampur bu Panjal Ahum Mamadamai TV pikre klasa gi Panjal Ahum adu ke Napoleon Panjal ani L Ravi Sandra Panjal Masandana mai paki bani LFC Sursampur gi amatangai ba Panjal aduna Thanglian sanki bani Assam the task ki tara mathodi ki tara mari fa pang to kiba anirak suba Northeast India Jitkundo Championship ta Manipur ki team na gold medal kunipan silver medal tara humdoi bronze medal manga puna lauduna medal ni funithu lauduna Manipurna overall team champion lawrakle hairi Imphal West District Building and Fitness Association Sinduna Ningombam Community Hall the Satariba tara matharak suba Imphal West contestant junior ki kanupta Super Zim Kuraigi and Lanchin Mamaitena Junior ki title Laukre Master ki Kanupta YPISM Zim Uripoki Suras Toksomna Master ki title Aduga Senior ki title na Bokul Makong Zim gi Laisang Tem Handsome Maitin Laukre Overall team champion na YBB Zim Pisum runners up the Super Zim Kurai Aduga Base Fozana YVV Zimgi ke Dinesandra Takare Championship asida Dona Tarokpasing Imphal West District Bodybuilding and Fitness Association na Thagba Phongdokre Hausi ngasino magiba ingasagi pau ICR Lampel Party ki phama pau gi matungina ngasi ki khwaide ki saba degree Celsius kunthramatu 10 taro khwaide ki inkibana degree Celsius kun nungsidi yawising managi chang ayukta sada paftra nungthildana sada phumathoi nongjugi shang nil loslapada moruba pauna pizari Imphal manungda gari sinbagi sang hengal libasi ko onanaba sarkarna mapalongi farm sing tanari haina works minister na phongdokre Lamdam amagi sakot pahay basi lamdam dugi kalsa na tayo hay na Deputy State Minister Gaikangam na high crave. Amasong Prajasin na pulis na taza bamangi basi hanjilan na bahon na rihay na DGP MK Das na fogdokre. Nga sige damak tadi ISTV na pizza bapaw matang silus njari miyeng tabir pa po na mapo amukana kurumzari.